Hi, namamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Current topic leyi ni kha na ku yi endla no ka ni nga za ni kuma nkarhi. So ta khelo like why Ben Mayengani a nyamalarini ka Facebook. Ku ri mo fika mi nghena ka page ra yena ra official. Mi ta fika mi kuma ku i nghene ku posta video hi ti 25 ta September, which is very strange. From a president like Ben Mayengani munhu loyi a rhandzaka ku va a socialize na vanhu va yena. So ku endleke yini kahle kahle? Allegedly mhaka leyo Ben Mayengani a inani a hetelela a block-wini le ka Facebook le from ku posta yi te after video leyi a yi posti leya mahanyahanya yi postini ya ha ri kona la ka YouTube maybe a yi that much strict. Mi nga mi ya tlika ka link yaleyo very man ammunition the best amukelani yi kona video yaleyo yaleyo la ku ri na vanhu vanyana vo karhi va kha va cina and stuff. Of course na me ka YouTube channel ya mina ni nga yi vekelanga because after loko ni viewini this video kwale ka channel ka page ra yena Ben Mayengani within 2 seconds ni vete ni swi vona ku no it's not right. Ni nga zangi na yi vona a ni yi tivi the full video to be honest. Hi ku loko ni fika ni yi teka mina ni vuye ni yenana ni vuye ni yi downloada kunene and then ni fika ni yi chela ka software ya mina ni fika ni remove this video and then ni yi replace hi nhwanyana loyi a kha a cina mi nga mi swi tsundzuka ku a ku cina na nhwanyana walowo masi ma n'wi hleketa ka video leyi ya mina ya mahanyahanya hi laha ni vekele yona. So leswi Ben Mayengani the president yi nga block-eriwa swona sweswo and se hi khale ho va na ku tshemba ku hayi se yi ta yi wini before December hambi ti 10 sweswo ku na ku ta album ya va Sikiza laha yi nga ta va yi kha yi ri kona yona. So hi sweswo va yi block-e loko va yi poste can I say sexual content maybe. N'wina mi ta mi ya ti vonela n'wexe mina I didn't even want to watch it. So sweswo loko ri mi nga za mi subscribe a ni ta kuma na mi teka subscribe.